مزاق کر رمضان Amalin to amalin آدم dam khane lagana. To dam khane lagana adat to dam maka mardum bragjan to gap. Are bragjan to gap گپ is پینے کی my شمار favorite. گپی ہونے لے مسئلہ میشه Ade dilim na ligre gaptan tina Rajus to gapja. Shuma mo na degi rashi. Rajus این to gapta yar me rashu. Pare vasti che stai bene, ma ti che rute gutta. مرچی ما روشک بوتا گی مالا مار گپی کنه لی شما عالم ده چی بوتا چی بیگن سورو سانگ کسا ہے نو میں دیما یوڑن گپ ما کنه ما او بزدگی یار انی مسئلہ تو افطاری گپا Ma کا deriva سحری sapendo. گپا کا تو دنشتے کے سور سانگ لوٹے او امی واشنگ گپی بر Ha, سیری yak گپ yak gappi ha. Ramazan as kanu kani bachat TV. Nu rute team bana so hab sara 12 bajhe team ma zor team ma nikahi ir kana to te kharche bachat tis na kut kana Ramazan ma mi payda haste. نا ما اشتغل كنت أول شيء شكاري وشوتا ونو برسكم ما يود جاگي كابتا بوتا ناني آپي وجود كنت شكاري شوتا نو سانگ سورو أركس كم ور شوق ای غلطی Dara سوچی تو دے گئے نا evade کہ رمضان evade 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 idea mate mara mira pa same jane lage. نہ لوٹا اسماعیل ماتا میں گوشک لوٹا ای تو کارا مکا نا غریبانی لوگ ورگا چی پورنا بھی ادھر لوگ کالی بھی دوکش رمضان سیر بکنے بلی سی عید Na رن dari بھی mo pe akte mo se la por karaga shani het Guar parigol senda ne senda andruni senda kasi ruchek nabi abida bor Ramzan agantir sindi yaar अरे वाह यार तो अरे वाह वाह दिया هذا यार سندي बदल روچک چیرا ما سندي ولا کیا ہے کہ محمد بن قاسم شما لٹ جدا جدا مسلمان کو تنی ہمیں زارا روچک نہ ہوا ना सिंधी दारा यार सिंधी दारा अरे खुजा दार او سندي دارا 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 اور روچک نہ دارا سندا मैं मर्द भी छुटा उसे संदे दर होटल मोटल पास बूतेगा न तो क्वेटिया ब्रो या अरे पुलिस यार आजाद कने पुलिस आजाद कने कसम होटल ना ले पाचा ना नो मखलूक बेचारा रोगा ما होटल دیما تنبو لگتا رمضان بزا دا ورق پہ گئی اگر توک زہر نا ہوٹل توک زہر نے دنا تنبو جتے گے تو تنبو چس کا درو تر مردم متبری مردم میتے کے ملا درو دا پچا बाबा रोशक मन तर होशा बलोचर माफ नि शुमा वत इरकने शुमा पित पिरु का शुमा वसे बला ऐसा تو ने तो نہیں यार मारा اسما सिंधी अंचु روچک جو ما गुशा ने गोइदा ना आजादन गोइदा ना आ सिंधी गुशा ने बलोचर रोशक माफ बचे किस्सा अंचु गुशा वक्त यादर तुमर ये जंगा हाथ का उड़ा बलोच गजरे को जंगा उड़ा बलोच पित पिरु का मुआयदा को कि भाई मां मुसलमान पर बेर करे कभी जो रोचक नमाज मारा बस उशारे जान तुम्हारा रोचक नमाज बस का चलो मैं हमरा आवे बस हमें छात्र ಕೂಡ हमरा आवे तो रोचक नमाज मारा बस का मैं फिर का मुआयदा को ياما سيادي استي مسيتا مسيتا نرو لوگ کش نماز نوانی تو قدیم وشی کو شاہ نورانی روگی کو اولی مردم ہمیں گاڑی سوار بیتی ما شاہ نورانی روگی ثواب کٹے وہ لوگ کشتی مسجد تے نماز تو نوانے شاہ نورانی نام کا ادنی چر سے بنگی پکنے کے چمچ کے تیار ہے مرد بھی اولی مردم گاڑی ہمیں سوار بیتی نو صحیح ٹائم ہے مخلوق صحیح کم دیر ٹائم بھی مشکلات میں وعدہ بند تیاری میں یاری بکن अरे बिराग बिले बिराग जाना बिले यार बिराग जाना गप जा दस्त खड़ो नहीं ببخش हाँ यार बिराग जान नवाज पैदा के जी हाँ बस इन्ना ببخش यार وكم دسگر بیتگا आवाज के परचा وقتگا جنگلیا ಇದು ದ್ರಾಯ್ ಕಾರ್ ಚಲೋ ಪಗ್ ವತ್ ಕನಗ್ ಲೋಟ ದ ನ ಮರ್ದಮ ذات ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಅಲ के कन्वर कनगी भी हूं मार्केट में जंगल शिकार कनग आरग लुटी आजादम कुछ आया براک جان تمہارا بھگو जी محمودہ गप کہاں तो ہے बियाल محمودہ کہاں ہے دکان پس کنے کاروبار ہی کنے نا بختاور تو ہی پہ میں جا گیا ہمارا ene بڑا دکان گراک نا تو dokkani گراک بس سامان یک ڈگری سر باو کہ مردم نہیں ہوتا یک کیوں چی ٹیلا میلا ہی جنے محمودہ کشا اشتاری نے یک کسٹمر ہی ہو بھی پتہ آہستہ آہستہ گیش بیان بیان اب پورے میتے کے تھا اب پورے میتے کے تو پانچ مردم تو دکان بچ کے کہہ دی سامان گری نہ برا ishia ma josta tha iti mi sharre risala tatka me mulka कि जो भी द्रो मुसलमान बे ये मैं कमाश बितने कैसा इस्लाम कबूल कुता
तो बस يعبر قبول كتا غنا एक मुआहदे कुतक बित कुत पिलान रुकना म मनने पिलाना न मनने इवड़ बित्ता जन्नी चो गप्पा तो रोचगा म न मनने किस्य Au, मनने au, आइलो nana ora mai gura gusha antu gusha balocha mai da ko be janga ma ko go bara pangu aware bale rocha ke mal na da jo ne ke bal mai ودومي gutta ودومي شو गप्पा ते बिजनेस है मन ख्याल हर च बलोचे के कामयाबी बिजनेसमैन है डीएनए लाजम चेक करना गलूटी ये एक पर्चा बलोचान तो का तकरीबन मिचे चीफ शंते बिजनेस तो इन नामुमकिन है पे बलोच में मजदूरी गुलामी हमेशा बिजनेस कामयाबी बलोच मान नहीं था अकसानी बिजनेस है ura तो malak कहानी miran बेना malak miran to ura malak ना miran मालिक malak diya ni ना कसानी बिजनेस में इनमा मदने हम नामदार हैं के तभी हम बढ़ाएं अम्बा माची शंते अंबानी नाम इसको तो अंबानी है अंबानी बलूच है ना अंबानी खैर अंबानी खैर भलाई बिजनेस मैंने भी लंदे से भी एक देख क्या हद दिया था नामदार अंबानी तो भी बाबा मसाला लाल है जिसका मानता हम घास मंडी है रिश्ते भी तो जिसका बाबा लाल है إن شيء مواجه yar ستافا bele raj dost hai bele مواجه نشتايتا leader زوجة ko شو mai मंगा samne gappa मंगा bele पीरा raj नहीं था dost मंगा पीरा नहीं था अंबानी إن مواجه يسول ha raja babu to gappa मैंने तो yar रमावती मतलब रूला ने मुताबिक बीमार हो गए मतलब रूल खराब में गए यार मतलब माँ के इस्लाम में बारिश में गए थे माँ ना अरे देंगे बालू ये स्पीकर की बचे इसका आवाज आजाद चले ha आजाद sahi देंगे speaker baje to band अरे आजाद आजाद देंगे अरे azad band अन्नू आवाज है क्या कि नहीं खराब तवार barabar ne ना बराबर माँ गुड़ा में इस्लाम में बारे गप्पा है ना कि मतलब उसी बलूच अच्छे बड़ा इस्लाम कबूल करता है इसी मन्नत है नहीं बहरहाल दुनिया ऐसा है कि उसको था जगह जगह मानता इस्लाम ये तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दौर बूता और मखलूक का इस्लाम कबूल करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवैये मुताबिक ना अयंची रवैये बूता बाज वशिन रवैये बूता और मखलूक का हमारे दिस्ता और इस्लाम कबूल करता मैं किससे उसको उसी एक बल्लू की बूता और बल्लू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदाम शमी रोड़ा की शोता और बल्लू का कहता जैसा सेंग बच्चे आटे में कुफार दौर बूता और जाता कि सेंग खैर सैर वस्ता चार वस्ता मुसलसल मतलब वस्ता और सेंग में जाता और एक वक्त की बूता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोड़ा की वस्ता जिससे कि बल्लू को मरचा वदी नबी tina mna seng janaga ne to jos post kurta shede shoda और आखिर में गप दिमाग था कि बल्लुक मरीज है और खैर शोता का बल्लुक के कर रहा बल्लुक आर पुरसी करता कि पता मैं बल्लुक का उन्हें मैं रवैया जिसता पर इस्लाम कबूल करता वो पता देखी कम बल्लुक के मुड़ के साथ था उसी टीम के इस्लाम मतलब चीव तो नबी करीम सल्लम मतलब चीव बुता दौराम बुता मखलूक का गोश्त के एक मर्द में आता जादूगरी मखलूक का चिक्की तो तीन होगा बार तो तर नबी का उड़म बल्लुक के चीए तबूता मतलब मैं किल्ली तक बूता उड़म बल्लुक उसको तो कलाम आगे ती उड़म मर्द में आता बल्लुक तशा का लगी था ना सही मीटे का यल दिन के जागे रही मतलब ये बाबर मादर यल कनी मुझे नबी करीम सल्लम गोस्ता उसते जोस्त करता बल्लुक तो जब पोंग मोंग की बात टाइम को जा रहा है तब कि उड़े मर्द में आता वो तो नबी गोशा गए मन मी वजह मतलब बाबर यल कनी मन मिश जादू तमयन वो मन इस्लाम कबूल मकनी उस दीना मतलब यल मकनी ورا فدا خير يمكن الرسول قلت لك تو كجارة هذيك بازار نام قلت لك شمدا مودا النبي كريم صلى الله عليه وسلم मतलब ये सामान वामान बाट करता है मोरता में बाजार सारे करता पता है तो चुशी शर्रे मर्द में तो है मतलब तक है तनुशी शर्रे नौजवान ये जिंद के ते नाम के और नबी करीम तक मनामा मर्द में कि तो शमान तशा के लोटे और पता हम बल्लो का मतलब इस्लाम कबूल करता चीज़ें मतलब शरवैया ही होता है चीज़ें जंगान ची मतलब काफिरन का जुल्म करता है शन जंग होता जगह में वो man पर raj dost हाल देना gap हमेशा ये story रहेगा बार तारीख जानी experience का मजा भी मर्द मामाशी भले मैं गुर गेस्टरान चुकुशन जो बलोच नोचे वाला लग जाता बलोच मस्जिद की था ना जाना चाहिए था एक फिरका है जुदाया
लाटवार से गेस्ट उड़ाकर बेर कर खातर मुसलमान नहीं का बलूच मानवर पलटा वाला बलूच वाला बोस्ट राय तरह तो का मैंने मतलब था पलाट किस्सा है मुसलमान कनक बुते ना पंजाब यूनिवर्सिटी में बचे एक जमीयत ताउता ना वर परगु तो हमें एक स्टोरी से हाल था ई रास्ते स्टोरी स्टोरी नहीं है तो भाई किस्सा है जब रमशी तो दुनिया हम इश्कुता बोले आही बारे में कंफर्म नहीं बोले अवली स्टोरी ना सो कि मशहूर है किताब नहीं तो कमाने ये सही हदीस नहीं इशरा पोस्ताद की है बेस नीवजा ये तो अर्थ तो के सही बल के ना कि किसरा रीत का डंगर रीत का रासरा ये बल्लू के सदूगीनी अदूमी के से हमें मैं इश्कुता बोले मैं तो याद नहीं कि अतूनी के सही उड़गवार परिकुल अदीस तो बेचारे उड़द्रा मतलब सही नहीं अंते फर्ज का ना हदीस था सुना हाँ हदीस ने तो का हर हदीस से लिखी था कि ये मौजू किताबन पर रिवायत होता है यानी कि मशहूर हदीस भले होती आज है तो आता छे ओड़ा ये अदीस हदीस का उतार दूंगा वाला वर खबर नहीं शुमा नहीं बेले शुमा ना ना बारो ने कथानो की गति बारो ने बाबा बराग जाना बेले बराग मा ने दस काढू है कथानो कुछ वाली गति मन परिकुल जाके अदीस ने उड़े चीजें कि मतलब अदीस आता छे ओड़ा अदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोर्ता के कारो गप बूतगन nu gap parka man gapi go shpak jana shpak gappa 10 sala pad go esbaluch jana esbaluch ये 10 साल गप्पा 10 साल 20 साल पद ये गप्पा को आजाद ये गप्पा 30 साल पद को बराग जा मतलब अमी मुसलसल अमी गप पे चकरी पदा याता लेखा गुते कदीसी नु अमी गप्पे तक इश्पाक मंगो जश्पाक जेता तो ची उसे इश गप्पे त मतलब इश्पाक आयस बरोश 10 साल पद जेता मतलब इते इच मतलब दिगा नया आता गप लोड ना बूता चीज इश्पाक तो रदी इच नेस निशिता द्रा हकीकत ترتيب ना ये بالفعل सवाल जवाब انتهى मांगे يك वक्त من انتهى هاست بعدين جاها بله یکین گپا نما بوشا کہ ماں 20 سال بعد چتوش کتا آزادش کتا تو آزاد ود موتا نہ مل تگے اسما دوری راکن مردم تو کہ ہم یہ گپا تو جنے گئے ہم یہ الفاظ نے گمشرا آزاد ہو جا یاد یہ سینی مردم ملی عام گپا جا بڑا منزانا کی گپ حقیقت ہنچے بعض رندا گپ الفاظ دگرا بلے مفہوم تو ہم کم و باز یقینی آئی سرا ہم باور کرنے بھی کہ ہم یقین گپتے مختلف علاقے سر بوتا بلے الفاظ بدل بوتگا اشتو کا یقین چیز تو مشترکی نو ایک اس میں حدیث ہم ہاں بلے ای وڑیں کہ حسین الفاظ ہیں کہ بعض راویہ روایت تکتگا کہ فلانی ہنچو گوشتا فلانی ہنچو گوشتا ای پدا حدیث معتبر ترین حدیث ہیں یہ وڑیں حدیث تعداد کم میں بلے معتبر ترین ہیں باقی ہر حدیث کی گشان چ میچ کا آہان ہم مننا کہ چلو کمزوری حدیث ہیں بلے شانی گو میچ کرنا شانی گو رشتہ چیزیں ہستے mani samjha karna kan ami wat parigo amma khuda mardum سنے वक्त ना चू मकान शुमा अर्दु में लीडर का या नका ना इधर बाहर होते बराग जाना 1.5 घंटा है 10 बुर्जा है शुमा तो जंग दावा एक दो में सवाल जवाब को बेले बराग गप चम पेशी जंगल कप ती बस बरागन तो गप का फला बास बाइसा दे मारो ना बेचारा शशर को सवाल जवाब आए तो इन्हें ले पता कहते ना बराग छोटे बाबा किस्से में बराग आना 10 तो बुर्जे तीन बुर्जे भी ना छू मकान ना هذا شر बारवा बेले ना मर्द में बड़े شر بيسي كان كده تو बराग نهاية إشباك أصلا يكي نقبت أنشو ليدري كان شر بيسي جسكو अरे فرش बराग 10 براغ बुर्जा وبس अरे كاملتين बराग إنشو बेले إشباك موتی گپا مختصر کنا منتوار بات یہ تو سنگت راجدوست گپا ہے کہ شنگ بیگی سے مستری سبب بیہیویئر ہے نا یہ چیز گپا مت پاک نکنا ایک ایسا کہ درشان کو کہ اس اخلاق وجہ چے یہ کیسا ماو اس کو چے راست چیدرو خیر مسر پدنا یہودی زال بولی بیتا سنگت گپا یا بچا انی منی عمر ان تقریباً 5 سال ہے 5 سال کو میں 5 ملکہ شتگاں تقریباً جو زیمہ گپا تھا یہ من خیال ہے یہ 5 ملکان تو کا چوکے بدتمیز ترے مردم کے سعودی ہے گا اور دے مردم بھی پبلک بھی اور یا کا پولیس بھی میچے بھی با یہ بالکل سعودی کا تو بیگن دے یہ پنجابی شمخالے پرشتے ہیں سک کے بدتمیز ہیں سک کے بد اخلاق غلطی سرا بھی مردم غلطی سرا بھی فیصل ماری دے میں گپا مکا براگ
همش چوبی چیزا خیر ما اتفاق نکنه دیسی گپی تام بیا Gedroşegen کو sabati gappa نه من شوگه پی بیشنا ما برای جا مطلب ای گپ نجا که سعودی عرب و سعودی مردم در شر را na tawati debate şuna dema bari. منی ډیپټ میشن که مطلب ما نو سپیس تو کا ای مردم نشته کنه نو ما مرچی گپ پیجنی 10 سال فت خاصی منی وی گپ صحیح معنی آورت کان جات کرت کان نکنی بالکل اور کام یہ میموری ہے شما بالکل تو او که مثلا نون پرچا جوړ کړه مردما تو نماسکا چاره زانه پت پیروک چطور بیتگانا میں بلوچوں پر گشانتے کہ چوبے چوک نماسکا چاره تو زانت کنا اندازہ جت کنا کہ پت پیرو چونی بیتگا ماشی ماوتی میموریاں آ زمانے کی میموریاں کمپیئر کنی کہ آ زمانے کا نوشتہ کا سسٹم نہ ہوتا مردمانی زیادہ زور کی یادداشت طرح ہوتا کہ چیزیں یاد بھی کنا بیشتر نہیں وڑی مردمان کار ہوتا نو ہر چیز اب بلے نوشتہ کا کسان کی چیزاں ماوتی دماغ زور دیا ہم نہ لوٹی مارچ بھی جگہ نوٹ کا کہ میں بلکہ بھی حال کنی اور میں فادر پر بھی حال کنی نو ہم نوشتہ تگے نہ ہم بھی حال کنی کہ میں کجا لکھی تھا منی آواز دی کہ کسی چیز نہ بوتا نو منا مردمانی یادداشت تر بوتا ہنو 15 سال ساری 6 سال ساری مردمانی یادداشت تی ورنہ بوتا کہ مرسان آئی 20 Rajul سال تو mic کب ban. تبدیلیت کا ور ما منی جندے ہوتی بلوک بوتا پیری نہیں بوتا مطلب 8-9 سال عمرے بوتا قسم خدای ما اذا نشتگا آره کرولا یاد نبوتا قسم ای موبایل ندیستا انو موبایل بگین دی چونی کن انو موبایل پارکی وانزا آئی یادداشت چی بوتا تو آو ما پیش مردمی بوتا تو یہ نہیں کہ درا چیز ما یادداشت چیه پشی چې کرونای ندیت موټرولای ندیت پشی یادداشت آیه چیه پر کپی یادداشت چی بولا بوتا Bale کرولا bella یاد kar نہیں Raj Raj bel man kam gedroşe gapya ta şuma vat şuru bi gedroşegen se das kadu hai. میں نہ تو آ رہا ہوں یک چیزیں ہستے ہیں کہ بچار یہ غلط فہمی مردوانی کر راستے ہیں حدیث ہے بابتا نا حدیث ہے کہ تی دین نہ ہے نا دین کے ہستے ہیں آوتی اصل شکلہ کا مرچی ہستے موجود ہیں تی ہمارا دینی کے کتاب ہستا قرآن ہے قرآن شکل ہستے موجود ہے نا حدیث کے ہستا جو کہ راج دوست کو شگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ہر چیزیں کو تھا مردوں پتہ ہستے ہمیں چیز ہستے بیان کو تھا کہ ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای گوشگا عشق تک یا کہ ماں ای کنگا ہستن دستگ وہ حدیث کے ہستا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی چے کموگیش 100 سالہ چے رند نو ہستے کہ تی ہم محدث ہستم سر حدیثانی کہ چنگو نظارگے کے کار ہیں آئیں ہستے عام مردم کو نکا ایسا ہستے ایک محدث کو کاما کے ہستے سجن چیزیں ہستے پر کو پیر آئینی چاہ رہی تھے ہما مردم کے مثلا یہ حدیثہ بیان کرنے گئے آئیشی ہستے مینٹل کیپیسٹی چاہ رہی ہیں کہ آیا یہ اسی ہستے ہوتی زندے تو کا دروگ بستا نہ بستا اسی ہستے ہوتی دماغی حالت شرن ہے یہ سجن چیزیں ہستے چاند بین کا تحقیقاً چاری نو ہستے حدیثہ چیکن دیمہ کاری تو لکھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوتا آئیہ چی ہستے 100 سال تو انچو گوشتن ہے کہ یہ ہستے 2 نسلیں ہستے ہیں یک درمیان یہ ہستے خالی گے پہ بوتا اسی اچھی پھر ہستے نون گوڑا کتی ہم حدیثہ یہ ہستے چنگو نظارک بوتا گا تو یہ درمیان ہستے تھی مزلین چیزیں ہستے مردم وطی نے مگا چیم پر کتا بلے یہ چیز ہستے مردم کنفرم بھی کہ حدیث تی دین جند نہ ہے نا طرح کا مثلا دین سمجھے گی ہیں یا کہ اسنے اسلام سمجھے گی ہیں کہ ہما کتاب کے وتی اصلیں حالتہ استے موجود ہیں اور قرآن ہے نا تو اس نے قرآن کے رس رجوع بکن تو سجن چیز اسنے عمود رسنت ہیں دین و چوشیں اسنے سکیں کمپلیکیٹڈ ان چیزیں نہیں کہ شہر مردم اسنے انچو کمپلیکیٹ کوتا نا دین سمپل ان چیزیں آتی ہے اسنے وقت کہ اخلاقی کے تی وجود ہستے ہیں ہماری ہستے ہیں ایڈریس لاتے ہیں چین چیزاں چنا گنا چیزاں حسابی چیزاں دین ہے تو کا نو پدا ہستے مردم ہستے ہیں تو کا چین چیزاں آورتا گا ہستے تھی ریشہ آورتا تھی کلا آورتا تھی فلانا چیزاں آورتا یہ حرام آورتا یہ الار آورتا ٹھیک ہے نا نو حالانکہ تو ہم یہ الار و حرام چیئے بیچارے قرآن تہا تانا ہستے 5 چیز حرام قرار دے گا بلے مرچی کے ہستے تو مولا ہیں بیچارے شام ہستے دنیا ہر چیز ہستے حرام قرار داتا گا ایون ہستے ہیں یک چیزیں وطی نہیں مگا چی قرآن تو کا پتہ ہستے ہمارے پنچمی چیز کے ہستے حرام ہے آزانے چاہیے ہمیشہ کہ وطی نہیں مگا چی ہستے یک چیزیں حرام قرار دے یہ ہوں ہستے حرام ہے
بلے مرچی استعمال ہوا ہر چیز ہستے ہمیں صاحب حرام قرار دیا نا اسلام یا کہ دین ہستے چوشے سکیں منی دلا کمپلیکیٹڈ ان چیزیں نہیں کہ شہر مردم ہستے کمپلیکیٹ کتا یہ کہتی حدیث ہستا امام وسلم استعمال کہتی زندہ سرگزشت دوتا گا یا کہ امام وسلم ہر چیزیں کتا یا کیا عشق ہوتا ہمیں چیزاں ادروائز ہستے اشان چو سکا مردم چی مزوری نا دینے کے ہم جند ہیں ماخذ ہیں آستے جوڑ مکن اشان گدروشی تو نماز وانے نہ وانے نہیں گدروش یا بل نا شو مکان اگر وانے بار ایسی طریقہ ترچ کجا میں لیتا قرآن ہستے بیٹھ گئے نہ نہ ما jak بچا جوسته ورپری کو چتو jak جوسته هم هسته ما بوشته گدروشی ما jak جوسته کنه ما گورا گوشا موفو ما کوشه موفو باز ادب داری کوچ موفو کسته وقت گوشی نبی شتا ما گار لا کوڑے موفو کسته ما اوٹ داتنی نظر چی حقیقت ایشی دے ما یہ آیا یہاں کسان صحیح بلوچ ہے روایتن تو کن استے منہ کو ہما جال بندہ کہ گار دیما جالی بستگی کپوتا ہے کہ پتا یہ قسم چیز صحیح ہے روایتن تو کنی بلے نشما جنگو داوا یک دومی کو کھانے مرم براغ برا ايه ورپری گل تو حاسة من گدروشی خلالها إيه قصة معه إيش كتك بتا روانتي كافر كلام شنكر عندك براغ أبانتي ہمیں روان تائی غاري گروپ کارڈ کو كابتكرا تگی نا موكتا یہ مش میں گروپ کارڈ کو تگی دروگ ان دفعہ وقتا ہمیں چ دروگ ان ولا غار گروپ نا بل بھی پانسی بھی غار شو حاسة مك دومي شو شو مكان غار بل نہ مردم گاپے جم تو بختور نعم دو مكان شو چاکر برات غار تو شو مكان براغن تو گاپا دیما بریا او براغ بلکہ جنگل تو کنیکشن بارا بحال دیما بری گاپا مانی کرا نہیں براغ یاد نہیں براغن تو گاپا Jak دیما to تو computer jeta barak شو kaptam درم هنگ بي براغ پر تقریبا جنگل آئی هنگ تو حد جام ہوتی یہ ہے غار کہ هنگ نبی بل بي طرح تو میوٹ کو مشند تو مردما ارے براغ تو گاپا دیما بر نہیں لگا گاپا نہ براغ بز 1.5 گھنٹہ دستا إيه کرو بچا پتہ گاپا نہیں إيه أمي صحابان قبات شما إيه إسلام إيه إنشو فرقا كبار درو أمي صحابان وجه إيه كسي اتفاق كسي نكا يعني چطور کیا اچھا دیوان بنتے گندے میں صحابی رسول دیوانہ نشتک بتگا سے قصہ عورتا اور صحابہ شتگا دک جاگا زبانی شین کتگا چو مل فاضل شہران وڑا قال ابي هريره وكان يا مكان في قديم الزمان يوڑا بتا اوڑا بتا لاتشي اور رات وش لاتشي نہ دروغ بندی میں وجہ سے تقریباً ہفتہ دو نہ ہفتہ سے فرق ہے باہر اسلام امی وڑا درم صحابہ وجہ سے ہفتہ دو ہفتہ سے نا بگن دے ہفتہ ہزار ہوا ای ور نہیں ہفتہ دے لفظ کثرت تو واسطے استعمال بھی ضروری نہیں کہ ہفتہ بھی ہوا بلوچیا میں ہفتہ نہ کے لفظ پاکستان بے نا نہیں معنی استعمال بھی سنایا ہفتہ چکر سے ذہن نیا گئے بہرحال ہفتہ دے لفظ بلوچیا ہمیں معنی استعمال بھی بعض واسطہ کہ بعض فرقہ بان ہفتہ دو ہٹ تو ہفتہ دو نو سی نہ ہوتے ہیں ہر ایک صحابی ہے کہ عشق تک وتی بڑے بیان کو تیور نہ بوتے گا لفظ حدیث کو ہم سیم الفاظ مختلف علاقے ہیں تو کا ڈیفرنٹ علاقے ہیں تو کا ہم سیم الفاظ ہیں جو مل دیتے گا نا نو مردون یادداشت شر بوتے گا شمارا باور کانتے نا کا ماچھی یادداشت وتی زندگی دیتا تا وتی پیر کا ما من پیر کا وانا جانتا لے کہیں نہ جانتا نا بلے کتاب بھی بعض وانتا ہمیں شاعری کتاب بھی وانتا گئی تو عامی کتاب نہ وانتا شاعری حافظ آدگے سادی وشواہ میرا سی ڈی ہستا شروع کے کمپیوٹر درد کا سی ڈی یہ تھا فارسی دنیا شاعرانی تھی کلیات بھی موجود تھا بڑا وہاں سی ڈی چالو کا کمپیوٹر شروع درد اسی چیئے مگو وادش تو کا ہچی ماش تو کا یہ کتاب ماں سی ڈی وہاں کو تو پیج داشت کے وادش تو کا ایک کتاب ہے بیچارے چوہستے وہاں آوازی جو پینٹ شروع جائے کمپیوٹر دیتے گا وادش تو کا درستان داری نا شی آران کا ما کجام شاعرہ بیارا شی فلانیہ بیار ما شانی کتاب بتگا لختے کتاب تو زن زنڈی کتاب نا فارسی تھا تو ہمیں زن زنڈی کلیاتا ما یہ عورتہ گا ما درمیان تھی ہر شعر یہ عورتہ ما تو کہتے تک واولی شعر وانتا تکیو کے نازمی پورا کتا ما دیکھ ایک شعر ہیں تو درمیان تقریباً 8-9 شاعر حافظی و سعدیہ علاوہ مشہور تھے ہمیں جو ہے نا
بله که مولانا روما جامعه اتارا نظیریه و من هوش نکرد دیگه هشتمی که تا من هشت شاعره ما درمیان آرا کتا ما تو پتا میموری چک کرنے واسطہ آئی ہے نا میں تو درمیان ای کلک کتا تا شعر پورا کتا ایتے مگر واجہ عمر تقریباً ہفتہ دا گوستگا ہفتہ 5 سال ہمیں وڑگو بلے ہمیں عمر آہرا ہما شعرانی الفاظ کی مردم ادا وانگان ادا مردم سی کرانے ما وانتنا کتگا بلے آہی وانتگا من کوشتا وانا کتگا تو ہمیں وڑی میموری گونتی نو منا باور کا کہ انسان میموری وڑ بوت کا پشا کہ میں نہیں ما یا خوش نبی ارے بہت ٹھیک ہے بہت ای وڑ تو